ziliota. Mbegu ina asili ya kuota hata kwenye jiwe. Ikiota, lakini katika kukua kwake haitahimili. Jua likipiga, ile mbegu inanyauka. Bwana Yesu asifiwe. Ile mbegu inanyauka kwa kukosa maji na kwa kukosa udongo. Kwa kukosa maji na kukosa udongo, ili mbegu iweze kuota, ni lazima pawe na maji, pawe na udongo mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo zilipodondoka kwenye mwamba, kwenye jiwe, zile mbegu, jua likapiga, zile mbegu zikanyauka. Haleluya. Amen. Na nyingine anasema kwamba zikaanguka kwenye udongo mzuri. Kwenye ule udongo mzuri wenye rutuba, maana ulikuwa na maji, zile zikamea, zikazaa 1, zikazaa 100 na kadhalika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wanafunzi wa Yesu Kristo waliuliza, hawakutambua huu mfano Yesu alisema anamaanisha